Gogh era vengu en Provence per emparar los franceses. Es verai era vengu en Provence. Hoc perché es vengu a Arles lu 20 febbraio 1888 e Van Gogh resta aquí a mai 1889. Et Saint-Rémy-des-Provinces, mai 1889 a mai 1890. Pintura de Provence. La nuetie estelan oli su stela. Calvadura. Vincent van Gogh parla già lu frances qu'en era vengu en Provence. Era subretot vengut per pintar la natur de la Provence e avia parla din 6 letras. Que pintor era vengu en Provence. Pau Cézanne es un pintre que vengu en Provence tot la vida. Pablo Picasso, lu pintre es vengu en Zai para pintar los paisajes. Vincent van Gogh era vengut per pintar paisatge como Picasso. Henri Matisse restava a Nissa mori e a Nissa também. Salvador Dali era pas vengu en Provence.